The certificate of election. I, returning officer for the Khasi Hill Autonomous District Council election, constituency number 24 Pariong Mawthadraishan in the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, declared Shri Powell Sohklet of the Voice of the People Party to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Khasi Hill Autonomous District Council, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election. Thank you. Kalau sebut ni hilah warna ni man macam tak nikah. Sini bagi penai kesal. Kaban kong nak kalian jaga Voice of the People Party Mawthadraishan, tunjuk ke Voice of the People Party jong kasih ibar kawai. Kaban kong ni ayu ya oblay bahulah ayi kenikan lat mengenyok ban syakri yang kipat ba kamtam yang akam jong ka Pariong Mawthadraishan konstituensi. Kajin kalem ke jong oblay naduk ka basrang jong keni kajing elek ke jongi. Nisngo ya ka jin kalem ke jong oblay bat Aku juga Khubor ngisngo bahkan Khubor ke jong ini mah on poisi ke Kyrtong. Ma pitep ini jadi ke parti ke miele daga mesim ke jing e daga ta ka jing snojan daga ta ka jing rit snorit paningai bakade ke Khubor ke jong ke bela pelak ini ke ne. Ba arung apa pa ke jing ya ka parti ke jong ke central leadership ke bala jit yang bangan yo ke ketika banyak kon ya ke election. Ka jing ai ketika jong ke jong parti yang ke lembut lumbiang khuswat maslo baka ai mesim tang yang ada ya baru ki batu ki bakwa banyak bancakri ke pai ba nyata ka ai khubleiru kana ka por pa ko sungu ki arngot ki resort ki bakhanye ke jonga kata kalong i ba rishan don nongrom i belum presiden juga election committee i kong marco dalens im i balong i vice president kini ki arngot ki resort ngaju ong baru bor mangalai ki lai teli ki mabsiu manga ka doni kata ma ka ngathrai ka kamdon kading katadam ekonomi mo kadon kata kajing alap apo Mawthadraishan ba kadon kajing the bisa haman naki keleng kisnong tendring ngajong hi ba tangan ko ngadong kajing ngek ba kamat kajing i kabor ja kas pap sekon ma bathi mana bathi di ubri udah ka bor pisan dai kajing i ka bangila bathi di kipai ba di kata ka ba kipai ba kala Punjab ya ka PPP na pa Pariong Mawthadraishan konstituensi ka ba kipai ba kala kentai ya ka spa mo kaba ang ba martel bekem way nagi season politician wong kapisa arsap kapisa babsap kibri udah kap Mawthadraishan kala peni ba kimdon kam ya kata kapisa ka bamhok kapisa ka ba bean le kala jiet ya kalanti jong ka jingkhut kalanti jong ka jing shisha ba kam tam ya kalanti jong ka jing e ka kamang ka ban ong ngare kapor kerpat dia baru ki political party ke beranda ka jela ka jongi sange no kata ka jebun kampisa kaino ini ada kalanti ka bakhut ya ngenya le ka resan ka fair and square te Lek cepat ba alor kin nong rem kimat. Ndan kam pin plot ke pisa pila balong beri ubur spa. Pila balong businessman kontraktor pelot itu ke spa jo pisi ke beri ke beduk. Penyok mat ke jeng chu. Nai pelot ke por election nomor konra. Ya ke bam sultana berkam tam kalong ke jeng sosi akmat ke jong.